tla ke go amogele wena mogedi gongwe le gongwe le gore o re lebeletse o le teng dikgang ke tsa lefatshe le temothuo le kgatiso ya bo 16 leina ke bidwa gote Neo Lenkopane. Gompieko ke go tseditse moeng o tswang jalo ko lephateng la DTCP le le bidwang hela gote Department of Town and Country Planning le leng gore le tebagantsa thata le ditogamano tsa ditlhabololo segolo jang re lebagane le ditsha ga mmogo le matlo mo magaeng mo ditoropong le mahelo a mangwe a harologaneng. Ke na jalo le mme Tapiwa ke bina Khabo o ileng gore ene o dira jalo e le principal urban planner go tla gore tlhalosetsa ka melao e leng gore e rile bosheng ya bo e amogelwa gore ye go dirisiwa jalo go tlhabolola mahelo a harologaneng go tokahatsa matshelo a me le wena re lebile ditlhabololo. Ke a leboga thata Neo for tshono ena ye o ihileng le phata la rona le ministry wa rona gore re tle go batswaneng re tle go arologana le bone ka molawana o mošwa. Ga ke itse ra ke tsenelle mo gone kana emma ha o ka tswela tlhalosa molao yaanong ga ke tlhalosa molao e rile mo lebakeng metse ya rona le ditoropo da thomamisiwa go sala morago melao ya ditlhabololo tsa metse le ditoropo e re ka se buang ka Seesemane re re Declaration of Planning Areas. Ka jalo go ga gone ga diragala gore yaanong re boele ko morago re lebelele gore a melao ena ke e leng gore e ka re kgontsha gore Motswana ga iphitlhela a le ko motseng o ka kgona gore o ka aga setsha sa gagwe kana ga iphitlhela a le mo toropong o ka kgona gore a dire. Mme ra lemoga gore molao o no le teng e ne e ka re o itebagantse thata le dikago tse di leng mo ditoropong which is the towns and cities. Mme yaanong ra tsaya loeto la gore re o ntšhegatse gore o kgona go akaretsa mahelo a rona ka go harologana gongwe le gongwe ko teng re iphitlhela re le teng mo Botswana. Go tla mo nakong ya gompieko Batswana ba ntse ba itse go le kanang-kang gore gone mme ditlhabolotswe go na le batho bangwe ba ileng gore ba lebagane le gone go lebelela gore ha go ka tswa ditlhabololo tsa go nna jaana le jaana. Gongwe nka tswa ke sena di-statistics sentle mme ka re dira le di-fiscal plannera nka re di-council le di-land board ne re lemoga gore batho ba e kareng ba itse thata ka melao ke ba e leng gore ba na le letseno kana ba batla go dirisa dibanka mme dibanka di batlame gore ba sale morago one molao o re bitsa re Special Development Code. Ka jalo o no ithala ile gore bone ke bone ba ba hellang ba itse ka one molao ka gore ba batla go dirisa dikago tse leng gore ba ka dirisa dibanka kana gongwe tse leng gore tsa sennelo ruri ka gore ba na le letseno mo bo ithala ile gore gongwe ba ba iphitlhelang ba le ko metseng gone ba ithala gore ga ba itse ka molao o le gone gore o ka ba tswela mosola jang ebe ba dirahela ka kitso ya rona ya Setswana gore go tswentsweng bogologolo ne re aga yana ka tselentseng jana. Ga lo tla ka yone melawana ye kana mo tirong ya lona ya tsatsi le letsatsi ka gore ditlhabololo tse di ama ditoropo be di ama le metse tirisanyo mmogo ya lona le di-land board le magosi ke ntseng jang re lebile gone gore gongwe go ka sekiwa kana go supiwa gore go gona le ditlhabololo tse di ntseng jana le jang. The Special Development Code yone ya rona ya 2025 molao o re o tshotseng gompieno ha re simolola loeto mo loetong lena go na le karolo e leng gore e re tlama gore re go itomaganya re kana re atumele morai kana batho communities le leadership dikgosi tsa rona gore re kgona gore re tse kana dikakanyo tse di harologaneng ke ha sekai ha re ira yone code re ne re bereka le ba council le ba land board re ne re habantse re dira ba re ha gore nyamme re ntse re lemoga gore morahi wa rona o ba ngoragela gongwe karolo e mo molaong
mme e lebeleleng thata gore re ka e baakanya ka tsela e ntseng jang ga ke ga sekai ne ra itemogela gore Batswana ka ga re agang ka teng molao wa ntlha pele ka ga re agang ka teng re aga re nna le ntlo ya bonno ntlo ya kitchen ha e leng gore re thaba mainane teng ha e leng gore gongwe re tlhapa teng mme di ka go tsena gongwe no ithara di ka tshwara bo 5 mme molao wa bogologolo o ne go raya gore ga di le 5 yana go raya gore tiriso ke a business kana re multi-family o tsentse di-family tse di more than 1 kana 2 mme e be go raya re ga e ntse o tshwanetse gore o bo o ka sala melao e rileng e le gore ne e ketegelela Batswana gore o ithaya gore di-rates tsa gago gongwe tsa metsi di setse di charge-wa ka gore multi-family for example di-rates tsa gago tsa motlakase setse di charge-wa ka tsela nngwe e rileng ka gore matlo a tetse mme ka nte wena o ko gae o diretse gore bana ba gago ga ba ta Christmas ba kgone gore mongwe le mongwe a nne ga nnang teng mme molao wa gompieno o setse o contextualize kana o tisitse seemo sa rona ka ga re tshelang ka teng Batswana ga o tshwane gore nnyaa go mo ga re ka kera go lebelela ka molao wa business re o lebelela ka molao wa gore ga ke bonno family ke family one ga ke tsa e tshwana le ya tiriso neo ya temothuo ga ona le masimo a gago molao wa bogologolo o ne o ka go ganna gore o ka dirisa tiriso epe mo masimong a go ntleng ga go lema hela ga re bona setshwantsho se re kgona go bona gore kana go lema se gore o lema hela go na le ko robalang teng ke gone ko storang farmhouse ko gone ko storang grain a gago ke ko leng gore o savisa machine wa gago mme dilo tse tsotlhe tseno ka se go dire mme gompieno ra ya ka re ntse re kopana le morahi community dikgosi ba re bontsha gore nya mme modelo ke modelo e leng gore kwa mo Botswana mme molao mošwa yaanong wa letlelela gore o ka dirisa tiriso tse tsotlhe tse mo masimong a gago gore di supporte the temothuo le go rua ga gago le go lema ga gago go ra gore molao o lo ba kaneditse gore o supporte matsholo a rona a tsatsi le tsatsi a nako a gompieno ke utlwa o ama tsa temothuo ya nne ke batla gore o diame ditsetlana tsa teng ka go harologana tse e leng gore molao o tla be le gore wa go lebagana le tsone ke itse gore go na le tsa ditsha tsa dikgwebo ke itse gore go na le ditsha tsa informal businesses ke itse gore go na le tsa dikgwebo re setse re buile ka tsone tsa community use tsa bo diholo le tse dingwe ke batla gore mo nakong ya gompieno go di tseye ka bongwe o tlhalosa gore molao o montšha o diamile ka tselentseng jang thank you so much ha ke ta e ka nna ditsela tsa teng di ka nna 5 ya ka setse o di balolo tseneo ya ha ona le setsa sa bonno molao mošwa o go letlelela gore o ka nna o robala ho le family ya gago mme gape o ntse o le mo bonnong jwa gago o letlelela gore o ka dira kgwebo e lekanetseng e leng gore e ka kgona go go tshetsa ya ba ya kgona gore e create employment for wena ke ya sekai gompieno o kgona gore go jarateng ya gago o duela e le mortgage yo e le residential mme ka ga o operate bakery go lekanetse go sa change seemo sa neighborhood kana seemo sa bonno ha le leng teng e ka nna saloon go lekanetse mme e ka re o le mo bonnong ho e be le gore yaanong letseno la tsena madi a mantsi ke gone yaanong re ka reng ya tsamaya mme o e ko tirisong ya madirelo kana ya commercial ka gore bo setse anong o graduate kana o okeditse sengwe mme ga re tsana mo tsekaneng yone ke tang gape ka yone ya bobedi ta kere ya bobedi ya commercial ga se tso tsana ko madirelo a rona ne ra lemoga gore ga a tshwane ka sengwe go na le madirelo e leng gore go a rekisiwa go setse go tlhotlhilwe yaanong go a rekisiwa e be go nna le madirelo a e leng gore go tlhotlhiwang teng madirelo a go setseng go tlhotlhile go rekisiwa a re a bitsang a tshwana gongwe dimolo tsa rona tse di tona batho ba tsamaya wa itse gore ga o le ko mmolong wa go reka wa go ja wa go iketa mme o ne o ithela e le gore parking ya teng
e tshwana hela le parking ha o iphithela o dira industrial madirelo ko tlhotlhang teng mme ra itse go industrial ha go no po yang teng mme kana gore ha ile gore le hatsi lo le togelang for parking ko madirelong a tlhotlhang a le kana le madirelo go rekiswang teng ya no ne re bona ba kgwedi ba ngorega gore kana ba kgone go dirisa le hatsi optimal kana ka go godisa ditirelo ka gore ba tshwanetse gore ka gore ba tshwanetse gore ba togele ya neng ha ke tswa mo go yone ke patagantse tse thu yone ya madirelo a industrial le commercial ha re tsana mo go ya tiriso ya temothuo temothuo a agric molao mo shabara ya ka ne ke setse ke buile e tsile ka dikarolo tse tharo gona le karolo e leng gore e itebagantse temothuo e leng gore e jesa botswana production areas mme ra re mo di production areas neo molao mosha o go letella gore ka gore ga re bate o senya kana o kgotlhella go ka jesa batho le go ntsha produce kana ke re high volumes ra re o ka letella go kgaoganya one mahelo a go nna to at least 4 hectares lanta gono go e le gore ga o ka ke wa kgaoganya e khona gore wa kgaoganya jalo and then e be re nna le karolo ya bobedi gape re ntse re le mo agriculture e leng gore e itebagantse le masimo a rona hela ke le Motswana ke a hile ya no masimo a me ke a hile nka khona gore ke a kgaoganye minimum wa 1 hectare mme se ra gore pele la ntha molao lono sa tsenya kgannye ne re le mo gore kana no ha o bata value addition kana o bata gore o tokahatse so se dira mo tshimong ya gago 1 hectare o ha ona le 4 hectares o khona gore 1 hectare o motse o bo o tsa madi ka banka o bo ka khona gore o tokahatse the cultivate motho ya gago ka that is why ya no gompieno o khona gore o ka subdivide 1 o kgaoganya e khona gore gape ha gona le ona le bana o khona gore o ba kgaoganyetse le bona mongwe le mongwe ba itirela molao mo sha ya no wa letle gore ka kgaoganya pele go no go se mme ha ntse o kgaogantse ya lo gape e be re nna le karolo a botiri e leng gore ya no e di kopa e di sobakantse tsote yele ya production le yona a masimwane gore mme ke letella gore nka tisa tiriso e senya agric mo masimong a go supporta the cultivation e ka nna tiriso e ka tshwana le one madirelo a commercial one a di hotele e ka nna di kwele e ka nna di farmhouse e ka nna matwaeleng gore a supporta babereki ba gago gone mo masimong emma o ra gone gore mo nakong ya gompieko ka gore re le Batswana re ntse re itse gore re na le metse e be re nna le ko masimong o ra gone gore ko masimong jaanong ke ka kgona gore re ise dikgwebo gone ko emma re ka bakanya okay ntse hela gongwe neng ke lebetse nao ke gore ha re le go ditshentsa rona tsa bonno gona le type engwe re introducing e leng gore re bitsa re semi attached ke ka go gongwe ke haska e leng gore ne re bona thata ko dikagong tse ne di direlwa ma teacher staff housing go e leng gore matlo a kgona gore a patagangwe a le mo ditshentse pedi a ba patagangwe mme ra re Motswana ha ana le keletso le ene ha ana le ploto tse pedi o kgona gore o ka patlaganya madu ana e semi attached kana ha ile gore ga ona le ploto tse pedi mme o na le mongwe o ba pilelene e ka tswa le dumalana ka khanya teng le khona gore le lona madu a teng a lona ha le ratile le bola patlaganya mme se ra gore o hella o sala ka space kana le hatsi le setse le gore o ka le dirisetsa anything else mo plotong ya gago emma
ka tsela ntseng jalo o bona mmogedi ko e leng gore o re lebeletse o le teng re tsile bokhutlong jwa kgatiso ya rona ya dikgang tsa lefatshe le temothuo ya bo 16 ke ne ke na jalo le mme Tapiwa Kibinakgabo o e leng gore o dira le principal urban planner mme a tswa ko lephateng la DTCP le e leng gore le teng mo go lone lephata la lefatshe le temothuo mme go itse thata o ka balatela mo Facebook page ya bone e bidiwang hela go Department of Town and Country Planning kana wa balatela ko di ofising tsa bone tse di mo molong di ha kae kana Tapiwa Debtwana House go Debtwana House kana le gone gore o ka e downloada mo maranyaneng code ena teng for public use and access ora ya le gore o ka e downloada e teng mo Facebook page ya Ministry of Lands and Agriculture mme bile gape e teng mo Facebook page ya Department of Town and Country Planning ko ileng gore o ka e downloadela wana le mmogedi wa e lebella wa e bala gore o e tlhaloganye o tle e re ha o tswa go boitse gore o ka tsaya ditshwetso tse dintseng jang go tlhabolola setsha sa gago gongwe ha o leng teng go se tola jalo o dira madirelo gore o tle o nne le madinyana a ileng gore a ka tlhabolola botshelo jwa gago leina ke bidiwa go te nna o leng kopane re tla ba re kopana gape mo kgatisong e latelang #temothuo ke yone #re dirisa lefatshe go tlhabolola matshelo #re tla kgona #a ditsala